Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavideo amaningi kodwa amavideo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavideo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavideo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavideo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Namhlanje ake sikhulume ngamaphupho esisu. Uma ukuthi usanda kuyibona leli page noma i-channel, silandele usubscribe ku-YouTube wethu ukuze noma ngabe nini masifaka ivideo ungaphuthelwa. Ungibhalele-ke na ku-inbox ucele inamba phela ka-WhatsApp le ozosibuza kuyona njalo ekuseni uma unephupho. Amaphupho esisu, amaphupho abika ukukhulelwa, ukuphupha udla ama-fruits, ukuphupha amaqanda, ukuphupha amanzi amhlophe. Wonke lawo maphupho asuke ebika isisu namanye amaningi. Ungaphuthuma-ke lapha ku-YouTube channel yethu ukuze uzobona ulwazi oluphelele ngamanye amaphupho nawo lawa-ke esikhuluma ngawo. Ingakhohlwa ukusubscribe. Nisale kahle.